They say obesi ohene so a. Me so me mfere say me dey aduru beta so me say hey Vincent. Me am see you. And then the company brand who here chain me nkwa. You don't care about my emotions. You don't know what I'm going through. I feel now be caught in negative energy ama me. And your money say, do you know how much has been spent? Tibobo figures na na figure na fo adwen afi. How not a tini yawa me nemu no mu. Nana be video back. I'm not can so be na me say nana. Kana fo be ka so be say video ye one more so mpo se obi mre ni sika. Oye video ni wie ye. Nana ya abrefo ba fie ha ohun se the situation net here. Osi a meye calls bi ahwe. Nana onko a untimi mfasa aka we sa. Dr. Kweku Otiamboa, but still I can't die anymore no so. And no year calls ni bia fro ni Ibrahim Mahama. Oti ya no say Kofi. Debi. Meye. Enumu and ofre me line so. Oni me yire kasae. No say na abre si no. Na munya plane man. Aden na one frame me. Who frame me asenka me private jet be ko doma akwa na bankan. If you say Kofi say me private jet no luxury tea. But ahokyere te say nti na ewo ho. Who frame me anka ba be fa no dodo. Abrantie we sma wasum Ghana. Ka ba be fa no. Wow, say mon send the account number. I feel the amete say me ira frɛ Dr. Kweku Otense. Me ne Opani Ibrahim Mahama kasa. O se obema ye sika sei. Omo aye sika no kra na nyanto account no. No wa send picture na dia deposit omo aye no wa send the amount no wa send the amount we. Let me say let me see Obia anka what is a Dr. Kweku Otense webo no obi bo akro almost mpo no what mpo say obi bo na just akoye se kan enso mpo abra Opani Ibrahim Mahama ebisa no si Opani kan de edoso chance anenso manya bi me papa di bi aboa ebusuafo di bi aboa mi anka sanso de ma tonton de manya nti yenya say kra yebetumi akọ because omumma ye full figure no estimate ehwa